In bliana seo, ha FC Sonas agus Knack, I gopur le in Trussell Trust, son a cruúchaigh taic, son bancaichean-bìdh, feadh h-Alba. Cha buchóran tacras a bhí dainneas-an-bìdh go háirí ag an am seo. Seo, cemar suireann sibh cúteach. Son táiseach, ha a rálaigh suas stochcanan go crú cearcalach. Nuair sin, ha a clárach video a fiochan kickiabs, bhíad is suireann sibh a fáin. As dé seo, ha a líanaach an stochcan le tíalach son cúteach in bancaichean-bìdh. Suireann seo a bhí roots an bìdh, rís, pasta, lúsannas mesan, nó tinna Japónar. Muireach, ha thorst an stochcan nólaigh gún banca-bìdh an san córsneach inadalachah. Nio, ha dùilach just given againn leine a tócail taic Gàidhlig son an Trussell Trust. Sin ac maha son an dùileán cadantas againn, stochcan sonas. Son páirte gabhal, fíocha a nuair sin enimich trí duine neo skipian son ga íochainn cúteach. Ha misidal enimich skipa idirníis, skipa Halifax Wanderers agus Scottish FA South East. Agus a mise enimiich bord na Gàidhlig, BBC h-Alba agus BBC Spáirt Gàidhlig. Jean cínteoch go bhfuil sibh clacha an hashtag againn, hashtag stochcan sonas agus hashtag Team Trussell. In nólaigh seo ha sinne géirí an rút. A gopur go tuil gún tacras. Cúteach sin leis an am seo agus nólaigh rial gaibh uile.